mwizina rimwe mwacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Turagarutse rero kuganira, twasezeranye ko tugiye tuganira utuntu n'utundi mu ijambo ry'Imana, nimo twibanda mu miryango, mu bibazo tugere rimwe na bimwe tugerageza kubishakira ibisubizo, ariko ibisubizo tubikura mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Rero uyu munsi ntabwo naje njyenyine nkuko bisanzwe, ubundi n'umutumirwa ukomeye cyane, umuntu ukomeye cyane, umupapa uri hano. Ntabwo namuvuga, ndagira ngo atwibwire. Ushobora kutwibwira? Murakoze cyane. Je nitwa Crepin Nahishakiye. Hanyuma nkaba navuga umwanditsi w'ibitabo, umwanditsi w'igitabo. Nkaba ushaka kuvuga ko umwanditsi w'igitabo, wanditse igitabo kimwe birarangira, ntabwo uzongera ufite gahunda yo kongera kwandika ikindi, cyangwa nagira ngo mutwibwire mu buryo burambuye niba byashoboka? Yego, urumva nuko nabivuze, nitwa Crepin Nahishakiye, ndi umwanditsi w'ibitabo, mugabo maze kwandika igitabo kimwe, ndafise projet yo kwandika ikindi gitabo. Igitabo nanditse cyitwa Oser parler d'alcool aux chrétiens, nk'uko twabivuga mu rurimi rwacu, ni gutinyuka kuvuga iby'inzoga ndabibwira abakristo. Icyo nicyo kimaze gusohora, ariko ndafise n'ikindi nari nifuje gukora ariko sindabigeraho, cyitwa l'alcool et le sexe, ariko sindacandika. Kiri muri projet. Nuko urubatse, mutuye he? Utuntu nk'utwo rimwe na rimwe hari igihe abatumirwa cyangwa abadukurikira bashaka kugira ngo bamenye umuntu, baganire n'umuntu bazi uwo ari we bisanzuye. Icyambere cyo ndi umukristo, ndakijijwe, ndakiriye agakiza, nkaba mfise Yesu nk'umwami n'umukiza kuva mu 1999. hanyuma nkaba nubatse guhera mu 2000, mfise umugore n'abana 4. hanyuma nkaba mba ahitwa Alost muri Flandre Orientale, ni hagati ya Bruxelles na Gand. Murakoze. Umuvandimwe rero amaze kutwibwira, n'umuntu mugari, atubwiye ko n'umwanditsi, n'umubyeyi, n'umupapa, yewe atubwiye byinshi, ariko ntabwo atubwiye byinshi. Twifuzaga uko uzajya bucya bukira azajya tuganiriza, atubwire ibindi bintu bimwerekeyeho cyangwa n'ibintu abona, cyane cyane ko tubona n'umuntu rwose w'inararibonye, ashobora kuba yarabonye ibintu byinshi cyane, azatwigisha. Muri kano kanya rero namutumiye kugira ngo atuganirize ku gitabo cyiza nabonye, uko amaze kubivuga, adutanze kubivuga. Hari igitabo nabonye muri iyi minsi, ndetse ngira amahirwe yo kukibona, igitabo cyitwa Oser parler d'alcool aux chrétiens. Muri make uko amaze kutubwira, ni byerekeye nuko abakristo bagomba, ntabwo abategeka, ariko yifuza ko abakristo bagomba kugira igihe bajya bavuga ku byerekeranye n'inzoga. Ariko naribajije kubera iki iki gitabo cyitwa gutya? None se kuvuga inzoga ubundi ntabwo bivuga? Inzoga ibaho n'ubundi ku isi yose, nzi ko hariho abantu banywa inzoga bazinye kuva kera n'uyu munsi bakizinywa, ariko noneho Oser parler d'alcool aux chrétiens, ni ukubera iki? Hari abatazivuga se buriya, hari biteye ni ukubera iki? Ari ugutinyuka kuzivuga? Biratinyitse kuzivuga kubera ni sujet, sinzi uko nabivuga mu Kirundi, sujet ni sujet abantu batatinyuka kuvuga. Abo bitinyutse nabo sibo bari bafitiye uburenganzira, kuko abakristo nibo bategerezwa. Ubundi abakristo twitwa abakristo kubera iki? Kubera dufise icyo twahamagariwe, kuba umunyu w'isi no kuba umuco w'isi. Rero kuba umuco w'isi nitwe twari dukwiye ko abantu batureberaho ibyo kubaho muri societe. Uyu munsi rero alcool ni ikintu cyamaze abantu muri societe, no mu makominote yacu hari abantu benshi bishwe na alcool. Hari abantu zasambuje, hari abantu zateye indwara alcool. Kandi nkaba nzi neza yuko muri societe yacu y'abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani cyane cyane niyo makominote nzi, alcool ni ikintu kibi cyane cyamaze abantu. Rero
hanyuma n'ubuhamya bwanje bwo muri famiye, hanyuma n'umutwaro Imana yampaye kugira ngo mvuge amfite ngira inama abakristo ko icyo kintu bakwiye kukireka kuko ni kibi. Hanyuma nagiye ndeba ubushakashatsi byo bwakoze ku byerekeye icyo kinyobwa, nsanga koko bikwiye ko mbivuga. Impamvu rero navuze ko impamvu nagiye muri iyo suje nuko nasanze harimo hypocrisie. Mu gitabo nabivuze harimo hypocrisie cyane mu bakristo, harimo abakristo muhura uyu munsi mu rubanza ukabona arikanywa ifanta, ariko ageze mu rugo akanywa alcohol. Nuko rero twajya kure cyane, wenda ndumva ari ibintu rwose by'ubwenge ari interesa, ndagira kugira ngo dukomeze n'utwibike mu kiganiro nyacyo, tubanze mu dushyire imbere y'Imana, tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka tuyobore. Uwiteka turagushima, turashima urukundo rwawe, imbabazi zawe, turashima icyo wakoze ku musaraba, kuko washatse ko tumenya agakiza, ushaka kudukiza, kandi warabikoze ku musaraba, waratanze ubugingo bwawe kugira ngo tubeho kandi tube mu mwidegemvyo. Turagusabye rero muri kano kanya, muri wa mwidegemvyo waduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe, dukore imirimo yawe kandi imirimo myiza, turagusabye ubane natwe. Umwuka wawe tuyobore muri iki kiganiro, adushoboze kugira ngo dukore ikintu twageza ku bantu kikabafasha. Iyo ntumbero y'ikiganiro Mana twisaba twizera mu izina rya Yesu, amen. Amen. Arakoze muvandimwe, adushyize imbere y'Imana, nuko yatubwiraga rero impamvu yamuteye kwandika igitabo. Nuko mukomeze mutubwire impamvu yatumye mwandika iki gitabo. Inzoga, hari abantu bakunze kuvuga ngo ni akayoga, mu buryo bwo kuvuga ni akayoga ni ikintu cyiza, abandi bavuga ngo ni inzoga, abandi bavuga ngo ni ibiyobyabwenge. Ibyo bintu byose biravugwa, nuko mutubwire noneho impamvu yatumye noneho mutinyuka. Shingiye ko ku mutwe uvuga ngo ni ugutinyuka, none impamvu yatumye mutinyuka kutubwira nk'abakristo cyangwa n'abandi bose, kutubwira ku nzoga. Ijambo ni iryawe. Impamvu ya mbere urumva ni kuba nabaye muri iyo ambiance, kunywa inzoga, kuba narazinyoye nkaziheba, kuba nabanye n'abazinywa, kubera zakoze ku muryango wanje, kubera zakoze ku bantu mbona, na ya hypocrisie navuga nabonye mu matorero, kandi nzi ko hariho intambamyi ku muntu anyoye alcohol. Urumva navuze ko ari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko umuntu anyoye alcohol ibyo ariko arakora bihinduka. Nutanga nk'urugero, iyo umuntu yanyoye alcohol areba cyangwa ariko atwara ibiziga, ntabwo umwanya akoresha mu gufata imyanzuro kugira ngo ahagarike icyo kinyabiziga yabonye danger, ntabwo ungana n'umwanya yari kubikora atanyoye. Ibyo byose ubushakashatsi bwarabigaragaje ko inzoga ari ikintu kibi, gihindura imitekerereze, gihindura iyo mwanya wo kugira ngo umuntu afate decision, ahagarika imodoka, ahagarika ikinyabiziga cyariko kiragenda kugira ngo ahagarike ntakore isanganya. Hakaba n'ibyo ubushakashatsi bwavuze ku byerekeye iyo umuntu yasinze, amakosa akora atari ayo yo gutwara ibiziga, ahubwo amakosa akora muri sosiyete. Hari ibyo kwangiza umubano n'abantu, hari ko kwangiriza ubuzima bw'umuntu, kubera alcohol itera indwara nyinshi, hari amakanseri menshi, hari amadiyabete, hari n'ibintu byinshi. Afite n'ibintu ntashobora kurangiriza mu kiganiro gutya mvuga biterwa na alcohol. Ariko ubundi rero umuntu akibaza niba uyu munsi amareta ahaguruka akavuga ati duhagarike ibyerekeye, turabugane tugabanya, tubwira abantu ngo bagabanye gufata alcohol, ariko ukabona abakristo bo ntibabyumva.
kuko nta na hamwe ndumva itorero ryafashe inyigisho rikavuga ngo duhagarike alcool, tugire inama abantu kuri alcool. Barabicishamo nyene ko musa, ariko nta hantu ndumva bavuga ko iyo nyigisho iguma ko bakigisha abantu kugira ngo bahagarike alcool. Ndatekereza ko impamvu wenda mu matorero atandukanye, wenda impamvu ibyo bidakunze kuvugwa, ijambo inzoga ridakunze kuvugwa, bashobora kuba batekereza ko nta mukristo unywa inzoga ahari, noneho bigatuma ibyo batabyigisha kubera ko bazi ko nta mukristo ushobora kunywa inzoga. Ndatekereza ko ariyo mpamvu ahari. Yego, hariho amatorero afise discipline, kandi icyo kibazo gikunze kuba mu matorero amwe en fait hariho amatorero ugikizwa bakubwira neza ko inzoga atari nziza. Aho rero umukristo akura bizi. Hariho nk'itorero nzi ADPR par exemple, twese turarizi. Itorero abantu baba bakubwira ngo je nta alcool, mugabo muri realite siko bimeze, kuko baba barabyigisha gutyo, mugabo ntibabyinjiramo cyane. Bakubwira rero ngo muri realite ugasanga siko bimeze, ugasanga ahubwo hari naho usanga no mu bayobozi hari habayino. Mugabo ni cyagenda kubwira cya hypocrisie mu matorero nka yose. Bo reka tubigaruke ko neza, mu matorero nka yose yo kwisi harimo abantu banywa alcool, harimo abatayinywa, kuko amatorero buriya ni ishusho y'ubuzima bw'abantu bose bwa misi yose. Kera twavuga ngo itorero ugenda nk'umuntu abakijijwe, abakristo, mugabo gusiko bimeze. Hariho amatorero usanga harimo abantu bagifise ukuguru hano n'ukundi ngaha. Umva rero nibyo rero nabishatse kuvuga ngo nzana igitabo abantu bashobora gusoma bakumva omwe icyo iyo sujet ivuga, kuko nashizemwo amarecherche scientifique, nashizemwo ibya Bibiliya, ama passage menshi ya Bibiliya bivuga, nkuko abantu bavuga kenshi ngo Bibiliya ngo ntabwo ivuga alcool. Bibiliya ifise ama passage menshi cyane abuza alcool, ifise n'ama experience menshi avuga ku bintu bya alcool. Donc urumva ko iyo sujet yategezwa kuvuga, nazanye sujet yagutse ivuga ububi bw'inzoga, ariko mfise aho mfatiye ku ma recherche scientifique, kuri Bibiliya no kuri ama recherche yakozwe na iyo bita Institut Belge pour la sécurité routière, IBC, ari umunsi yitwa Vias, nawe yakoze ama recherche atari make igaragaza neza yuko abantu umuntu yanyoye inzoga aba ari danger ku bandi. Ikibazo nari giye kubaza, ndabona nkibone igisubizo. Nari giye kubaza ngo none se iki gitabo wacyanditse nk'umukristo cyangwa wacyanditse nk'umuntu umuturage uri muri societe wenda ushaka kuvuga ku nzoga mu buzima busanzwe abwira abandi batandukanye, ariko numvise ko ku mpande zombi ari ku bantu batari abakristo no ku bakristo bose inzoga ntabwo zigomba kunyobwa. None se ubundi reka none dukomeze turebe Bibiliya yo ibivugaho iki? Nagira mbanze nkosore gatoyi, nubwo nanditse ibintu bose bosoma, mugabo titre irabivuga neza, ni oser parler d'alcool aux chrétiens, kuko abantu bose bafise uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka, mugabo abakristo nibo nashatse guha umurongo kubera bo bafise ibyo babujijwe amategeko bateza kugenderaho. Niyo mpamvu nazanye ama passage biblique kugira ngo mbereke neza yuko abavuga bacisha hejuru ngo alcool ngo Bibiliya nta alcool ivuga baribesha gose. Hari abavuga ngo Bibiliya ngo yemera kugira ngo abantu banywe gake. Nibyo turebye hano kuri page 61 nabonyeho page 61 nabonye ko Bibiliya ngo la Bible au sujet de l'alcool. Bibiliya nayo ndabona hari ibyo bivugaho mu rwa kabiri rwa Timothée igice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Ndabona iryo somo rihari, ndabona ni byinshi cyane, biri n'amasomo menshi ahari atubwira ibyo Bibiliya ivugaho. Muri make iki gitabo nakifuza kugira ngo buri muntu wese agitunge. Ku page 61 niho hari icyo Bibiliya ivugaho, ntabwo ari je uri bivugeho cyane. Nyiracyo ari hano, ariko ni igitabo cyiza cyane. Arakomeje kutubwira rero, hari aho nasomye noneho mbona
bavuga ngo bibiliya ngo ni intwaro ikomeye cyane ituma umuntu atinyuka kuvuga ibyo atagombaga kuvuga atasinze cyangwa gukora icyo atagombaga gukora atanyoye inzoga. Mbese ni atanyoye inzoga cyangwa ni atasinze? Atanyoye inzoga. Atanyoye inzoga. Kuko mvuze amarasheshe ubwo bushakashatsi bwaravuze yuko uko utangura kunywa, ikindi cya mbere na tomora neza ni iki, ntushobora gusinda utanyoye. Ni ukuvuga utanguye kunywa ubu utanguye gusinda, utagiye gusinda, ntushobora gusinda utanyoye. Ni ukuvuga rero umuntu yirinda gusinda, yirinda kunywa. Urumva ntabwo wavuga ngo biriya bavuga ngo alcool ngo gusinda rero sinzi amarosheshi avuga yuko nta uko dushika nka miliyari 8 turi hafi ku isi twababa miliyari 8 y'abantu. No kuvuga ko muri ayo miliyari 8 nta numwe asinda nk'uwundi. Ico sinzi ko abantu bakiza, nta muntu numwe asinda nk'uwundi. Kuko gusinda biva kuri ibyo bita predisposition génétique, ko umuntu aba yararemwe bivuye na génétique, kumva biva kuri karande, ubwene waremwe uvuye aho uvuka, bikava aho utuye, bikava ku biro upima, bikava kuri quantité y'amazi ufise mu mubiri, bikava kubwene uwo mwanya unyoye icuba wariye ikibindi kiba kiri muri estoma, bikava ku maraso ufise mu mubiri. Ni byinshi kubera rero nta numwe nganya n'uwundi. Ibyo byose nta muntu ushobora guhuza n'uwundi, n'amajimo n'impanga zishobora kunganya byose. Ni ukuvuga rero babandi bavuga ngo jenga ikirahuri kimwe ngo je ntangwa gusinda maze kunywa ibirahuri 5, uwundi ati je maze gusinda 2 mba nasinze, uwundi ati je sinanayihumeka sinanayegera nca nsinda. Abo bose urumva kugira ngo rero umukristo ari yirinde ibyo byose, kuko ntazoja muri laboratoire ngo bamwigeho bamubwire bati we wa mukristo we kugira ngo unywe urazi ko akayoga ari keza, ngo kugira ngo unywe ntusinde wewe no gufata en demi-verre c'est tout. Ntabwo bazobigukorera. Rero icyo ukora wewe kugira ngo wirinde ibyo byose byatuma usinda, winda kunywa inzoga. Hari umuntu rero uvuga, navuga ko ari n'ubukristo bw'ubusirimu niko navuga bw'iki bugezwe. Hari umuntu uvuga ati ngiye rwose ngewe nshoboye kwirinda abo bantu mbwira badashobora kwirinda, ariko ngiye nshobora kwirinda, nshobora kunywa akarahuri kamwe nta kibazo rwose, sinjya nkarenza. Na madamu arabizi cyangwa umugabo arabizi, akarahuri kamwe gusa karahagije. None mubuze ko unywa akarahuri kamwe, tuvuge niba wenda ugeze hano usanze nari mfite gahunda yo kunywa akarahuri kamwe, ariko ugeze hano nawe unywa akarahuri kamwe, ntabwo ndakakuzimanira ngo wicare nanjye maze akanjye, nanjye birasaba kugira ngo nsukemo mu kandi karahuri. Ubwo nyoye 2 kandi nagombaga kunywa kamwe nyoye 2. Urumva ko nkuko mubivuze nta muntu ushobora kugira ngo yirinde ngo atasinda. Kunywa inzoga bihwanye no gusinda muri bake, bihwanye no gusinda, ni inzira yo gusinda. Ni inzira yo gusinda. Rero iyo umaze gufata inzira kenshi ugaruka wayifashe nyine. Urumva abantu benshi bavuga ngo sinzo ngo je ngo nywa kamwe natashe. Reka nguhe urugero. Noe ari abantu bavuga ngo je ngo sinja mu kabari, ngo je nta kintu na kimwe cyatuma nja gusinda ngo je sinja mu kabari ngo nunywera mu rugo. Noe bavuga ko yanyoye wenyine, yarahinze mizabibu vino, hanyuma arimbura arasoma, kandi ubirabye ngo ibi esaniva. Donc yatangiye kunywa acarasinda, asinze yikura impuzu. Umva iyo consequence no kuvuga ko yikura impuzu. Umuhungu wiwe Sham aramubona, acaja kubibwira Jafet na Sem. Amaze kubibabwira, no kuvuga ko urebye muri iyo text, no kuvuga ko bose bari bazi ko kwikura impuzu kizira bidasanzwe, kandi ko babona abahungu be babiri baciye bambara
baje bagenza umugongo bashika baramufuka kugira ngo babone ubwambure bwiwe. Ibaze umupapa Imana yarokoye yasigaye wenyine na famiye yiwe, imurokora umuntu w'agaciro, imuha agaciro, amubwira ngo genda urondoke ukwira isi. Ariko akiheza gukwira isi anywa vina cakora betize. Iyo betize ni iyihe? Yafashe umuhungu wiwe yarikanguye, yikangura zikiri mu mutwe, kuko abantu benshi iyo banyoye bafata ama decision mabi. Iyo decision yafashe ya mwanzuro yafashe wo kuvuma umuhungu wiwe ku ikosa yakoze, ntiyiyumviriye wenyine, ntiyatekereje wenyine ibyo yakoze, yatekereje ibyo umuhungu yakoze, aca avuma umuhungu wiwe. Kuva uwo munsi yaciye aba famiye iri divise, famiye irimo umuhungu w'ikivume na famiye iri abahungu b'umugisha. Mugabo iby'Imana yari yaramusezeraniye kwari ko umunyamugisha akarondoka n'igice. Iyo nakarorero ni rugero dufise mu mafamiye iwacu, ababyeyi bakoze amabetize, amahame mabi kubera bisanze bari mu makosa nk'ayo. Ibyo biratugarura kuri iyi ntuza, kuri iyi suje cyangwa kuri umutwe w'iki gitabo, nkuko mubivuze iriya story cyangwa histoire ya Noah n'abahungu be. Iyo tuyivuze akenshi usanga turi kuvuga cyane kuri uriya muhungu wavumwe kubera ko yabonye ubwambure bwa papa aho atamwambitse, ahubwo ajya kubibwira bakuru be. Noneho tuvuga kuri wa muhungu gusa, ariko ntituvuge ku cyo Noah yakoze, ko ariyo Noah atanywa, iyo Noah atanywa ngo asinde, ntabwo ibyo byose byari gukurikira. Reka ndaguha urundi rugero. Uwitwa Herode bavuga ijambo ry'Imana rivuga ko Yohana yari amaze iminsi amubwira ubutumwa. Herode ariko atangiye gukunda ibintu Yohana amubwira ubutumwa. Mu butumwa Yohana amubwira ati il n'est pas bon yo gutwara uwo mugore wa ton frère. Urabyumva? Hanyuma Herodiade yumva umenga ibi bintu bizaba bivamo ikintu kibi, azava wa mugabo azava ahinduka mpebe. Icyo yakoze Herodiya yaciye yumva Yohana ari ukwica. Ibyo rero Herode ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo yarabizi, niyo mpamvu yamurinda. Bamushize muri prison, aca mucungiraho, arinda ko yicwa. Hanyuma Herode agira anniversaire. Muri iyo anniversaire bagira umunsi uryoshe, iminsi mikuru imeze neza, nk'umwami nyene yaratanga ibyo ngo bafata ibyo bashaka byose. Umwana bazana umwana wa Herodiade gutamba, arashika aratamba neza. Herode aca avuga, amubwira ngo kubera yishimye, abantu rero basinze bishima n'ingoga, bashimishwa n'ibintu bisanzwe. Urumva kandi rero irindi kosa ry'abantu basinze, bemera ibyo badashoboye. Yamubwiye ngo nusaba icyo ushaka, ngo washaka icya kabiri cy'ubutegetsi cy'ubwami bwanjye bwose ndakiguha. Wibaze ukuntu umwami yotanga igice cya kabiri cy'ubwami bwiwe kubera intambo. Niyo yabutanga wenda yabuha umuntu nyine azi ko ashobora kubuyobora, ariko umwana urumva yagombaga kumuha akabumaze. Ubwo rugero ndaja kuruguha no muri ntuze aho umwami wa Assuerus na Vashti bagize icyo kibazo naho. Uwo muntu umwana agenda yiruka kubibwira nyina, kubera yari umwana muto. Twavuga muri iki gihe twavuga umwita umuminere, agenda kubaza nyina ati amusaba icyo no muha, ambwica namusaba icyo cyo cyose. Nyina ati wow, kero kazi ati genda umubwire umutwe wa Jean Baptiste. Acagenda ati kuyisahani umutwe wa Jean Baptiste. Wa mugabo kubera orgueil, kubera ubwirasi bwiwe, ntiyibutse yuko wa Jean Baptiste ari wa wundi yaramaze
kumenya amakuru yuko ashaka kwicwa, yazi ko ari wa wundi yahora arinda. Umva rero umuntu yari asanzwe arinze umuntu kugira ngo ntapfe, ubu bacira mutanga. Ni ya responsabilité ikugwaho na alcool. Alcool ituma abantu muri iyi neza navuze ngo l'alcool enlève la notion de risque. La notion de risque. Umuntu yasinze urashobora kuza ukamwereka uruzi rw'imetero 200 ukamwumvisha ko yohasimba akagerageza agasimbuka rwose. Ahubwo uti utabona ubusa tiwahasimba azi agacagwa. Nuko rero umva hari ingero nyinshi, hariho n'ingero alcool iba igikoresho cyo gukora inabi. Ndaguha ingero zibiri. Urugero rumwe nuko tuzi muri Bibiliya aho Absalom yica mwene se Amnon. Absalom yarazi neza yuko Amnon babaye abanzi kubera Amnon yaryamanye na mushiki wabo. Urazi ko Absalom, Amnon na Tamar bose basangiye se n'abana ba David. Mugabo Amnon yigeze gutwarwa n'irari ajyamana na mushiki we. Absalom rero biramubabaza ko Absalom na Tamar basangiye se na nyina. Biramubabaza. Bimubabaje bigumana mu mutwe. Hanyuma haragera igihe rero cyo kwihora. Ikibi rero icyaha niko kimeze, haragera igihe kizamuka igatuma umuntu akora ibintu bibi. Amnon rero Absalom rero ashaka kwica Amnon. Mugabo sinzi impamvu yashatse gukoresha alcool. Peut-être ashobora kuba Amnon yari umuntu w'iki gangi atari gupfa gukuririra cyangwa azi ubwenge azi. Mugabo urumva yango yabwiye abakozi biwe ngo mutegereze akavinu kamaze kumwinjiramo neza, amaze kumwinjiramo mu kwita umwami kubera ari muzima ntabwo bamushobora. Nuko urundi rugero rero rw'ikibi ni urugero rwa Lot n'abakobwa biwe. Muragwibuka? Umva ko ndiko nkubwira ibintu alcool zishobora gukoresha abantu kandi tugize mu masosiyete yacu ibintu bibi. Abakobwa ba Lot turibuka muri histoire ya Lot na famille ya Lot, Imana yabakuye Sodom na Gomora. Umugore wa Lot arahindukira acaba umunyu yego acaba inkingi y'umunyu. Abakobwa nase barakomeza bageze aho Imana yabateguriye gutura. Lot abakobwa biwe barabahanga mu kibi kuko bagiye umugambi, baravuga ngo dusindishe papa, hanyuma jewe ngende njyamane nawe umukuru, hamabwira na mutoya ati nawe ujyamane nawe kugira ngo adusigire aducikure. Urumva ko ibyo byose ni kinyoma. Imana irayimbura, yarimbuye Sodoma na Gomora, ntabwo yarimbuye isi yose. Ibindi bisagara byose byarasigaye. No kuvuga ko aho bahungiye ntibari kubura abagabo. Mugo baribeshe kubera ibyara ryabo. Bari bavuye mu gihugu, twumva ko Sodoma na Gomora harasigaye hari gusambanya biteye ubwoba, hari abagabo barongora abagabo, abagore bakarongora abagore. Ni Sodoma na Gomora niyo nicyo kimenyetso n'uyu munsi yavuze Sodoma na Gomora. Twumva ibintu bya homosexualité, twumva ubusambanyi burenze. Aba bakobwa rero nase bari bafise ukuntu bafitaniye imigenderanire n'inzoga n'ingeso mbi byari bivanze, kuko nta kuntu wombarira ngo urashobora gusindisha umuntu. Umusambanye uzi neza yuko ashobora kutabimenya gushika bihere. Ni kubera uri umuspecialiste y'ivyo bintu, ububizi warabikoze. Ni kuvuga ko bagiye abakobwa bari bazi neza aho se ageza intege nke, aho ageza gusinda n'igihe bimara n'iki. Rero
bari bahinga mu bibi bijyanye n'inzoga, genda tumuhe inzoga asinde, namara gusinda cyo dukora ibyo twishakiye. Ibyo turabizi, ndakubwiza ukuri jewe uko amakuru mfise ku nzoga nuko nakijijwe. Ubundi amakuru mfise ku nzoga ndayakoresheje nta muntu n'umwe yonanira kugusha mu cyaha, nta n'umwe anywa inzoga, mvuga anywa inzoga yonanira kugusha, nta n'umwe. Mugiye kuvuga ko inzoga murazizi, inzoga mwigeze muzi? Inzoga narazinyoye, inzoga nazibayemo, inzoga narazize. Nta muntu anywa inzoga nzi ko anywa alcohol yonanira gukoresha icyo ashaka. Gusa urumva byonsaba budget, bikansaba umwanya, bikansaba mugabo mpaye mission kandi umuti ujya muntu umunkoreshereza ikiniki. Umva bisaba byinshi, bisaba sinobivuga mugabo bisaba ibintu byinshi kugira ngo ari umuntu ari afise uburere cyangwa afise discipline muri uko kunywa kwiwe, binsaba ko nkoresha ubundi buryo bwinshi kugira ndamugereho. Mugabo umuntu wese anywa inzoga alcohol no kubwira strategy zose no koresha kugira ngo ndamugushe mu kintu mu makosa, kuko ndaziza aho zigeze aho ashobora kugeza umuntu mu guperda control. En fait nzi kugena umuntu ashobora guperda control afise alcohol mu mubiri. Akorera ndakazi nugakoresha hariho hose. Twese nk'umukristo uzi ko twahawe umwuka wera kugira ngo abe ari we afite akamaro kenshi cyane mu buzima bw'umuntu, uretse n'ubuzima bw'umukristo. Ubundi umuntu wese yagombye kuba wifuza kugira ngo agirane ubucuti cyangwa agirane isano na Kristo, yagombye kuba afite umwuka wera. Uretse ko twabonye ko umwuka wera ntabwo yitumira mu mibereho yacu, umwuka wera turamusaba tukamuhabwa, ariko buri wese amufiteho uburenganzira bwo kumusaba. None wa muntu wanyoye inzoga, niba twarabonye ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera, ariko noneho wa muntu yanyoye inzoga, umwuka wera aragenda, ntabwo abana n'inzoga muri make. Aho inzoga yageze ntabwo umwuka wera, kubera ko dusomye hano mu Efeso, nabibonye mu gitabo cyayo 5:18 aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Noneho ubwo umuntu birasobanutse, ufite umwuka nyine umwuka aramuyobora. Ariko noneho niba umuntu yageze igihe noneho ayoborwa n'inzoga, kaba gake kaba kanini, umwuka wagiye ku ruhande. Aho kajambo kavuga ahubwo no kuvuga hitamo. Ahubwo mu Gifaransa ni au contraire. Hitamo ni kimwe cyangwa ikindi, kandi mu ijambo ry'Imana ntibesha, ariko ubwiye ati ni iki cyangwa ni iki. Kuvuga ko uyu ufashe umuvini, en fait alcool, dufate umuvini, dufate bière, dufate ikintu cyose kirimo alcool, bayita mu Gifaransa ni produit psychotrope. Ni kinyobwa cyataka gitera muri cerveau. Buno nyine upfa kukinywa, cerveau iba yagezweho. Rero iyi cerveau niyo ikora byose, n'umwuka wera akorera muri cerveau. Rero urungitse ikindi kintu gituma gikontrola ubugingo bwawe. Urumva wa wundi kijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka wera ngo numugwa neza, n'umuntu iredu, ntabwo akoresha ibi nyine dukoresha twebwe bituma umuntu yataka ubwenge, yataka iki. Wewe akorera mu mutuzo. Rero urungitse ikintu gikabura bitekerezo, aca yiviramo mugaca ukoresha, hari bakoresha logique, hari bakoresha iki, mugo umwuka wera hashabura n'umuntu ntabwo bishoboka ko ijambo ry'Imana ribesha, bishoboka. Noneho rero uko byagenda kose twakwemera umukristo agomba kuvuga ku nzoga, kubera ko nk'ubu iyo tutavuga kuri iki kibazo cy'inzoga, ntabwo umuntu ashobora kumva ko, ntabwo nimbishe ukuntu umuntu wasomye kuri gake gusa, ntabwo numva ukuntu yaba ari icyaha. Niba noneho
twuma kugira ngo umwuka wera akaba ari muri twebwe akadukoreramo. Yesu yivugiye ko umwuka wera ngo naza ngo azatwigisha ibyo Kristo yagiye atangije kutwigisha, arongera avuga ko kandi noneho ngo azatwibutsa n'ibindi ibyo Kristo yatwigishije, azagenda bitwibutsa buhoro buhoro. None yabitwibutsa ate niba koko noneho kutamugira utamufite aba ari vide, na bya bindi Yesu yatwigishe byose biragenda, n'ibyo kumenya ibindi byose biragenda, usigara ushaka kumenya iby'ubwenge bwa hano kuri iyi si bizashira, ariko iby'ubwenge uganisha mu bwami bw'Imana ntabyo ufite. Ayobogwa na kamere, udafise umwuka wera ayobogwa na kamere, ko ijambo ry'Imana rivuga. Kamere rero ni ya yindi iyobogwa n'amarari, kandi ni kunywa alcohol biri muri bya bikorwa by'umubiri, bimwe biri muri Galate 5:22 by'umubiri. Kandi hariya haravuga n'ibintu, hari ibyo bita gusinda, kurenza urugero. Mu Gifaransa niyo bavuga ivrognerie na orgie na debauche. Ibintu byose abantu babesha ngo gusinda nibyo bibi. Muri Galate ibivuga byose, ivuga debauche. Debauche no kuvuga ikintu cyose kigutwara mu makosa. Kuvuga. Hanyuma ivrognerie ni ikindi kiyongerako, kuko hariho kunywa no gusinda. Kunywa byonyine biba byabaye bibi, hama gusinda byo n'andi makosa arenze. Hanyuma bavuga ngo excès ngo ni yombi. Kubera iki bagaruka kuri ivrognerie na excès na debauche byose bakabishyira mu bikorwa by'umubiri. Murakoze. Ndagera kuri riso mu tumaze kutubwira imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Muri Bagalatiya 5:16 turareba ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere ni yahindi mumaze kutubwira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye rwose. Nicyo gituma niyo ndwano iriho hagati y'ibyo nyine by'umwuka n'ibyo ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora, kubera ko ibyo twashakaga gukora wa mugani iyo tutewe n'umwuka, iyo kamere ije biragenda tugasigara twiyoboye, kandi umuntu ntabwo agomba kuba ikigenge. Murakoze muvandimwe, ariko rero ntabwo igihe ni kibi tujye tutaganira, ariko rwose nifuzaga kugira ngo tuzongere tuganire no mutubwire mu buryo burambuye isi igomba guhinduka. Tugomba guhinduka bya bihe twabayemo kera, uyu munsi wa none ntabwo ibyo tugomba kugumamo, ntabwo tugomba kuguma muri rutini. Mwakoze rwose, mwarakoze. Igitabo cyiza cyane mwanditse, ndagisoma, natangiye kugisoma, ndagerageza mbere ngisome, ariko nashikariza n'undi wese utari wakibona. Turi buze kwandika hasi y'ikiganiro, turi buze kwandika nimero za telefone ho mushobora kubonera uyu muvandimwe, kugira ngo iki gitabo ababwira uburyo cyabageraho kugishaka, kukifuza, kandi n'ubundi akomeje kugira kutuganiriza kuri bimwe na rimwe, ndetse azaduha n'ubuhamya bwe by'umwihariko ubwo yakwiye ku nzoga, icyatumye yanga inzoga, ubu akaba ari umupapa ushima Imana. Murakoze rero, twabanye, turabashimiye. Reka mbere kugira ngo dutandukane, reka dusenge tubaragize Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, mutunzi imbabazi, warakoze, turagushimye kubw'ubuntu bwawe, warakoze ku kiganiro cyiza tumaze kugirana n'uyu muvandimwe. Tumusabiye umugisha, dusabiye umugisha abatwumva bose. Data wera, ubane natwe, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, utegekere mu mibereho yacu, twange ikibi n'igisa nacyo, dukunda ibyiza, mu izina rya Yesu, amen. Amen.